Bosin na loba class 10 ge examination answer sheet yengba asoi beler made chenabak amat lem tharu hana education minister Radhe Shyam na fongdokre. BJP na MLA host trading tauribasina state asigi khwai gi saw corruption ni hana Congress spokesperson Joy Kishan Maral sirakli. Manipur des World Press Freedom Day ki thoram pangthokre social media na free press ki freedom bu hena mapangal hap ne na Prime Minister na fongdokre. Amasung sen ki demand da fajan ki ba driver of the headband police amade Assam Rifles ki apun team mamana taizang bank da ki kan magam kre. Ma'am Kurumzari adom na yang bidapisa impact news ni ayokram somendro na hauzik pungza sa papagi maroi ba pausing miyam da pijari. Board of Secondary Education Manipur na sindu na class 10 examination ki answer sheet yeng bada asoi bilayram labade senaba mat lem na tharo hena Education Minister Thokchom Radhe Shyam na fongdokre. Wafam asing asi lampel patle ba CRT da oza singyo ba training ama yaw ba lak bada impact news da fongdok lambani. Minister Thokchom Radhe Shyam na hai answer sheet yeng bada asoi ba Later have a wapam ama lak padagi Education AS ki Principal Secretary Vinit Zosi na luching ba kangbu ama na inquiry committee ama semle lore na wathoga sigi matang da thizin ba haukre inquiry asida aran to official yoram labde lem na tharoi action lawgani hana Education Minister na fongdoki Vosim ki Secretary na aran mamong da tawning bata tawre habe ki wafam lakliba sida department ki makai de kari khongthang lokhat kadagi haina hangbada inquiry committee na thizin bada aran ma tawram labade secretary ki mathak ta su action lokhat kani hana Minister Thokchom Radhe Shyam na fongdoki Panba yaba mana Kanglaipak Students Association KSA na class 10 ki answer sheet yeng bada CC Higher Secondary School da Peace and Freedom Academy Thobal ki mathematics ki oza T Amubi ko amana Hana ki answer sheet adu segairaga anoba answer sheet ama nauna hapsil lamba thengna badagi mahiroi lubasik ki thaumi singna fare loina na Board of Secondary Education Manipur ki secretary na aran ma kaya tawre hana maral sikhi bane Metric Prekhagi evaluation tawbada kai keno kra aswairam kra yawram me kholam me misif tawram kra yawram me hedana report kra fange adu we have instituted one inquiry we Principal Secretary Education ga iga tanaraga staff official me am tanaraga inquiry ama tawna order tawkhre aduga we will not spare anyone who is found involved yawram mi katukan tawram mi de spare sugok tawre aduga education se yam phasana home am porokena whole team se leptana dum kanna hona jarakpane adu sigumba phattaba yawram de soil action lawjagani adu inquiry tawra phangak podo finding dui matung in action lawneba appropriate action ko Nakalam romda ngarang CC Higher Secondary School the class 10 examination answer script yeng bada asoi blairam badagi oza ma Kanglaipak Students Association KSA na phare ha ki badu KSA na haktheng na phaba oiram dre aran ma toram lip oza do Board of Secondary Education Manipur ki controller L Fulsan na haktheng na phaba oiram lei loina na ngarang ge thodok adu mari lena na oza man aran ma tawraga oza pumna pu laikha ta na singthaba yaba wahi wata kya KSA na fongdo ki badu ki mayokta Board of Secondary Education Manipur ki official sing amadi KSA ki maikei de lebak miamda sengdrok phawba answer script yengla roi haina se yengbada yawba government amadi private school ki oza singna what if lokre ngasi CC Higher Secondary School amadi Johnston Higher Secondary School da class 10 gi se kholi oza sing oiba mifam mama CC Higher Secondary School da pangthoki loinana ngarang thoki bathodok adu da oza sing bulan uhunba yabo ofum kya KSA na phongdorok ba adu Board of Secondary Education Manipur ki official sing marakta nungai na dabat leiraga oza sing victimized tawbini haiba wafum kaya oza sing na thamnaraki amaromda mathematics ki head invigilator oidiba oza sing da su ngarangi thodok ki matang na karigumba mata khangalam ki de haiba wafum su head invigilator oidiba oza sing na fongdok naraki adubu controller masamakna aran torom liba oza adu farga karamna KSA na fab ni han yorpon haibasi oza sing wang oidi Nakal maromda ngarang KSA ki official singna fongdoki bo wafum haibadi KSA na yengsulubda aran torom liba Peace and Freedom Academy Thawal gi mathematics ki oza T Amubina court number gi matung ina candidate singi masak maming khangdok laga candidate singi maming thaba
Anoba semdoklaba answer paper hapsilam ki hana phongdoraki adubu ngasi Board of Secondary Education Manipur gi secretary na se kholib oza sing bamang phongdoki badi oza ti amubina mahiroi tara taru ki tongan se tara taru puraktuna makhoi gi handwriting sing adu man ba yaubra yenglamdagi control na fabani haba wafamasi oza ti amubi masamangna education minister gi mamang phongdoki bani haiki ngasi gi mifamada da Board of Secondary Education Manipur gi secretary madi controller na oza singbu themjin kibaga loina na hayengri se khotba hobin na ba haijaki adubu khoisau nar oza singna ngarang gi thodogo gi matang da KSA da kanana pau pibno haibadu khanghal lo haina kholau kya laurokpaga loina na oza man soirega oza pun mak sing thariba KSA gi warol sing adu sengdok alu madu sengdok tribu phawa se khot loi haina warif lauki कोई चाहिए हमें चींग जर इबसी अदो हाउ की बस सही क्या यादगी असिगुम्बा बोर्ड की चींग बदा पैसा तालगा ड्राइव तौरगा अंगांग सिंगी फ्यूचर मांग बयाबगी मोंगदा हपक बसी मसित तसिन हागदी ओजा कम्युनिटी की ओइब पुलप असोपनी पर्टिकुलर ओजा सिदा सीएसए सुमाई यावी खोलेन डायरेक्ट फारगा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिदा पाउ पिरगा पब्लिक द फ्लैश तौरक बहबसे मसित तसिन हागदी मसि कॉन्स्पिरेसी माले माने ट्यूशन तोबा छात्र मंत्रा थोकी जेल मा होइजे सेटल ममिंग था तरह पूरे नाकन से थमकांदा हैंड राइटिंग से मानर मानदब्रा आइब मास थीबा जाने मा हाइदोरेस मोल से मथंदा ने हबो असे तौरी म थाबुक से ओजा मोबिन तौरमे मा तौरम थाबुक से मा मतिक साब तनी फुंजनी ओजा लोइना मक समायना आरो से अमन प थाबुक तो हेबदि केसि यारो कनामति यारो कनामत फमदबा कासिन नंबदा ओजाजिना ची येंबगी चुम समायना येंगदना समाय तौरगा अनफेयर मीन्स तौदुना लैरमदगी आई जंक्शन जरगा येंगजरुबनी ओजादुदा ओजाना तौरमी पोसिदी एग्जामिनर ओइबगी कइनोमा ओइद्रे अदुना ओजाना सी लैरमी पोसि सेंदोफम थुय हारमगा इजे दुम चपने Kanglaipaga Students Association class 10 gi se khot pada aran bu toromba oza yauna Board of Secondary Education Manipur gi secretary amadi stenary basing minister na lakli tang manga gi nungthil pung ahum phawba thabak tagi lokthok trabadi numit adu gi ahing nongyai dagi mathangi numit ki ahing nongyai phawba mahi ga mari lenaba loisang singi mathakta public curfew lauthokre curfew lauthok ki mathakta tang tariat ki ahing nongyai dagi tang nipan gi ahing nongyai phawba general strike lauthokre mairoi lubasigi office ta paumi singa unaba madal lubasigi general secretary sukham vidyanandana Board of Secondary Education Manipur gi general secretary ga lautuna duna oza kharana se yengba lepkani habigi khongjang ase handokadabane karigumba handokta batarabade makoi oza amagi magun yaudaba niyam sumna che yengdaba mairoi khuna gi yekna bani hana laugani fongdoraki Vidyanandana makha taraduna ozagi sinfamda leidba singbu KSA na ikai khumna jai adubu huranbagi maikhum hangdokpada oza kharana sauning liba karigino haiba wahang hanglakli se yengmadle pa da yauriba oza sing asi makoi mathakta mari leinaba ngasi gi lenga asina kan ming sanglakanda makoi sabir sul gi matungina sabsaba penalty phangangadabni private school gi oza sing madre yauriba sing adusu concern oriba school gi principal singna thabaktagi lokthokadabani ती अमुबी हाइब ओजासिन तौखिबा थबक थरमसिंग अदु सेक्रेटरी मसामकी ममांगदा फोंदोरकबदगी सेक्रेटरी मसाना एफआईआर अम लॉस तौबा हाइना यानरकांदा चटखिबनी अदुबो ngasiदी मांगना यानखिब होम अदुगी मायोक्ता ओंखतुना मसागी अरानबसिंग अदु कुपसलकांदा ओजा खरा निअलकांदा इहौ साखना मखोनरबगी थौं असि खुदक्तगी लेपकदन केसेना सबसाना नुम थेंगनागने Samurau Samurau Government High School asida oza amada infrastructure gi awat pakya leidiba sida PNO phongdok tunangasi school asigi mahiroi singna protest tawkre class 6 tagina 10 forward mahiroi mariputra mari leiba school asigi general secretary mayingbam Krishna Sandrana phongdor kibada oza tarama pan legadaba school asida oza tarama thoikakamak leiri oza sing asisu sang 9 lakte masida sunatana class ki routine I card p daba examination matamda mahiroi singda question yen daba midday meal gi cheng sang nai daba blackboard matik sa daba school gi fencing laitaba nong chuba campus ta ising thumjin ba classroom manungda lin changlak ban singba gi awaba kaya school asig mahiroi singna mayok nari masida sunatana co educational oibe school asida toilet matik sana su laitri maitai me ki oza su yaw yawtana school asigi mahiroi singna board na loba SHLC examination su tha ki ba laikre haribu wafam sing asisu athu matan the mention bin na ba Krishna Chandrana government asigi pungning chingsilakli
हेड मिस्ट्रेस दा मांग मान दा इसा को मेदाम कोई ओजा अवार्ड पर लेरगा जो ओजा तरा माथो जिदी कहन मिरो हाइबा मतम बावदा मेदाम ना एक्शन लौखत पिदाबा अस आयु खंगदे हाई नि कोलनि हारगा अदुमक लेबिबा छात्रना कई कई दौरकनी खोकनी मोमोइदा नोइना तौनिंगबा तौरो मेदाम जे मतिक चाद्रे अदुदी कई कई ओइबि खोइना हाय मतन मेदाम ना आई नोइना तौनिंगबा तौरो आइदि गवर्नमेंट ओदै नोइना हाइजेनिंग खोजे मसाना जो सेन तौजरबा मसाना जो कंट्रोल तौबा ngamdre कोत्रे मसाना दुम हाइजारे खोंजंगे चंगजे चंगजे लोबो कौरिना कोई सोल्यूशन अमा पोल्ट्री बौटी हल्लरो अदु अथु मतमदा मेदाम आरके तंपासनाबु मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना लौथोक पियो अमदी स्कूलजिगी मतिक चाबा पिवम थोकपा लोइमक पिबियो Manipur government ki Directorate of Education S na sinduna numinini subna chathagada ba oza singi oiba training program amang asidigi Lamphel Patalevi State Council Educational Research and Training SCERT da hawdokre training hakthengana training khaktana education department da ahomu purak ngamgani hana Minister Thokchom Radheshyam na phongdokre equipping the students to face challenges of 21st century education role of teachers and society have a theme the pangthokeba training program gi hawdokpagi warol da education minister Thokchom Radheshyam na hai ngasidagi hawduna numit nini chumna chathagadru be training program ase hena interactive ohenbaga loina oza singna amana amabu sakhang maikhang nabagi tanja amasu ohensi oza singna mairoi singna takpi tambiri ba matamda lairiki oiba knowledge khakana tana society asigi tongan tongan issue singi matangda khangnan ba amadi issue sing adu matau karamna loisingada ke habagi wakalon su lehen ba matam Rehana, Education Minister Thokchom Radheshyam na phongdoki. Very normal choice, choose to present good things, positive thinking, positive attitude, positive perception about what things, about our value system, about our principle, about our emerging system, even how I also. Profitable society, we have to mentor them, we have to guide them, we have to educate them. We visit this Hamas, so it's I am there. अभी मंत्री अपने आगे सामने तो आई रिलीजन में लेकर वो सोइस तो I am like that people are also studying let my children also go to the school and study अभी के चीज़ें अभी अप्रोच में मुझे याद है Iro Majrao Dalaiba Government School Sing Apunba SMDC na paikalakba Mahiro Sing Ming San Bada Tangai Fadabama when a Uchara Tabig mission ma my partner Pangtokre, Lunan mission ase, my partner Pangtokpada, Mahiro Sing Mama Pan Achobutang, Lauki Bagit Maktasu, Mahiro, the Mama passing Ikai Kumna Woodpoina, Handaki Kalel Sutida, Mahiro Singi free coaching Kudong Sab Piraganhana, Young Union Club Iro Majrao Gishirolamana Kangalakli. BJP na corruption muthat naba sangsilak pathabuk khudimak saugatlei adu BJP ne state sida MLA sing horse trading tawriba sina khwaidi chawbu corruption ni hana Congress ke spokesperson KH Joy Kishan Maral sirakli ngasi BT rotale ba Congress dwap na pangthokiba press mitamada Joy Kishan maka ta khibada AMDS ki matangda CBI de inquiry tahonduna Maral laiba mi sing puthok nanba BJP government asina honariba si budi thagatle adu masi karam ground no haibadu miyamda khangan phamthoi English singani tara marigi so Lok Sabha Mikhal amad English singani tara tarit ki State Assembly Mikhal da BJP na khwaidi chawbu khulayo na sizina ke ba loktak scam gi matang da de hausi khwaba government se na tumina laisili masi karamba matamda CBI da sinaba ngamgado ribano haina su mahak na makha ta na hanglakli India ki Prime Minister Narendra Modi na Mahaki Dharma ki Constitution Hajarabasu BJP na di Constitution ki wang mada thabakayam sathari lakadaru Parliament session da MLA horse trading tawriba asik matang da hen akan ba ain ma lehen na ba madi 10 schedule bu hen ma pang lehen na ba bill ma puthok na basu Congress na hotna gani phongdoki MLA mana magi apama party da chatpada karisu akai ba leite adu party amada songdringai da MLA gi fam hana resign topam thoi hana su Joy Kishan makha tarakli MDS natana department khuding makta asoiba aranba putholaga general mi ado dandi pige bhaibase masi Congress party na matam khuding makta taram na upagalona na shawt kani ngasi corruption muthat kani haiduna paliba government asigi maroi ba party BJP na toina lauri khwaidagi chawba corruption haibasidi MLA horse trading tawbase sidagi hena chawba corruption likari legi sine kon thamjaningisi 10 schedule da yauriba defection adu phone na sogale MLA kyama minister pigani chauro offer me amam tawe habasi ngasi Manipur praja miyamna loina khangnara wa phomni asugum laba achauba corruption na se yokhali basidi
करीनो हाइबसे अखोना वांग अमा थमजरी मालेम की मफम सिन बथुंगना मे अहुम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है पालन तौनबगुम मणिपुर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पांथोखरे एडिटर्स गिल्ड मणिपुर सिंदुना क्रिटिकल माइंड्स फॉर क्रिटिकल टाइम्स अमसुंग promoting the media's potential as a catalyzer of peace and mutual understanding हाइब थीम दा थौरम अदु पांथोखी society अमबु अचौबा अहोंग पुरंगनबा होनबदा मीडिया न लौरिबा थौदांग अमसुंग मीडिया न फंगलिबा फ्रीडम करीनो हाइबा नहोंगना निंगसिंगदुना स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर DIPR पैलेस गेटा थौरम अदु पांथोखी बनै थौरम अदु सरुग याकिबा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन IPR गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की कमिश्नर के राधा कुमार न फोंदोरकिबदा पाउमी सिंगना पाउ फोंगनबा होनबदा माइकै क्यादगी लाख खुदोंग थिनिंगाय ओइबा साफु क्या थेंगनरी साफु सिंग असना मरम ओइदुना पाउमी सिंगी फंगफम थोको फ्रीडम लमदम असदा निंगथिना फंगब ngamdri फोंदोखी अदु बहारिबा साफु सिंग असिदगी थोरकवा फोलना मिसमदा कदाई फावा यौन इथिल पीबगे हाइबसु मीडिया हाउसिंगना खंथहनिंग हाना फोंदोखी पानबा याबदे ngasigi numidasibu malem gi thakta Indonesia gi Jakarta da thasigi amadaki hauduna numit mari ni chupna me mari fawba World Press Freedom Day pangthoknari media gi chopa asagi freedom mayam sigi challenge sigi concerted khanna bam chan khabar sigi noina si anda ground mari le na si in to pom si kai no kai hane dan meeting to na ro pura masin loi daga mayam na tunna khana yum da halam pa si kana protect to gi government di nga sai security di bi ga media person phone ro ga di kari lakani phone ga di kari lakani masi ki electric ko situation si dan ni gi Manipur da kana theory ba kai no media sing of disseminate to mayam na khangan ba gi ga no masi na primary program yang kama ina to ke si to this sai disseminate to ba gi nga sai reciprocal hai te ba du feedback ma la that is more important. Free press, freedom of press bu matam pum mukta saugat le hai wafam amukhan fongdok laduna Prime Minister Narendra Modi na numerous na lakpada yafe pausel pirakli social media na press ki ning tambada hen mapangal pi batanatna section khudingi mioi singi punfam pau paudo pausin tawfam oirakli hana su Twitter da fongdorakli oil tanker driver singa Manipur lenga ka wari sanaduna yana porakraba tungda malom da leba oil depot ki oil pump singda thau tharun nabagi dama ngasinung thilpung ama fawbada diesel kiloliter samari tara taruga masung petrol kiloliter chahum yangkai nipan oil depot taki thadokre loinana hayeng dagi miyamda mausagum thau piragani hari amarom da top state singda karamba matamda thau sing bisat kadagi amadi pusilaka dagi habigi chapsabu wafam de khangbangamdri Panba yabade hokiba April tang tara ni panambade kuntrada KCP People's War Group na oil tanker sing the nomai caption bagi thodok like krabani loinan April tara ni pan da thokiba thodok asiga da sena ba KR gi kadar mari police na fagat pa like krabani खुलाई पाइबा लालौलुफ अमना लुपा कोटी यानी कि डिमांड का मरी लेना फाजिलुबा ड्राइवर अमगा हैंडीमैन अमगा मणिपुर पुलिस अमसुंग असम राइफल्स के अपुनबा टीम अमना कलहौरे ड्राइवर अमदि हैंडीमैन फाब की थौदोग से इंगसे युपुंग मापन लोम ताब अदवाइदा कांगपुक डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा कैथेल मानवी की ताइजांग वेंग द थोकिबनी इम्पैक्ट न्यूज न फंग पाउदा दिमापुर की इम्फाल तमना टाइल्स पूरक लाख टाटा ट्रक AS01 DC 0723 एसना नेशनल हाईवे नंबर 2 की ताइजांग वेंग योरकपदा खुलाई पाइब सिंग गाड़ी असी खाम की टाटा गाड़ी अदु खाम लब मतुंग ड्राइवर गा हैंडीमैन गा कुमथा लब मतुंग दा नोंगमै नमदुना मफम अदुदगी लंबी की मनिंग थंगो माइकै दे लेबा सिंग लोम द पुदुना चटकी हरी पाव से हेक फंगबगा DIG रेंज 3 जयंता IPS का किमियंग मखादा कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ASP बलराम न लुचिंगदुना डिस्ट्रिक्ट कमांडो सुंग कुंट्रानिपान सुबासाम राइफल्स के अपुनब टीम ममना मफम अदुदा संक्षिन की यामनब सेक्यूरिटी पर्सनल सिंग तानरक उबदगी खुलाई पाइब सिंग अदो ड्राइवर अदुगा हैंडीमैन अदुगा हुंदोक लमलगा सिंग की खुदोंग साब लौदुना सीएन खिबनी हरी फारुरबा ड्राइवर अमसुंग हैंडीमैन न तोंगलक गाड़ी की मपुदा सिंग की लालौलुफ अमना लुपा कोटी अनि डिमांड तौरक लई हरी लोइना ngasi gi thodok adu kalhorab driver adudi kwakta ward number 7 dagi Abdul Samad amadi handyman aduna yaripok sangam davi dagi Altaf Hussain ni
April Kuntra the Pangthokiba Staff Selection Commission Lobuchai multitasking non-technical staff examination Saru Yakeva handicap or Mio Anida AMPS official Amana Namthak Tobi Rehana Handicap Development Foundation Maryland Authority the Wakalakli Manipur Press Club ta Paumi Singa Unabama the Foundation Secretary General Sapam Jasob and the Fondorkibada AMPS examination holder Pangthok examination sida ubugi pambai later candidate ani saruk yaki examination ki sana kanglon matung ina mid udraba singi oina wahang hanglaga paukhum pigadabane pirib paukhum adu atopa mihoyamana answer script ibagi ayab lay natraga examination center ki official na ibasu yai adubu numida sida examination center ba MPS official aduna candidate ani gi answer paper ani pigadabada subna gi answer paper amakhakta da piduna candidate ani gi paukhum pun isinki masina maram oraga candidate ani gi examination mafung fakide candidate masana Kangzab ado masagi pakum seda ibidabana apibo wahangi pakum suna pirambangam kidabane maram aduna mid ubogi pambai later candidate ani the namthak tauram live official gi mathakta Maryland authority na thupada yengsinbiu matik sab serak PBU loinana examination ase amukana pangthok no sinbiu haribe demand sing ase tabi drabadi law gi mateng lawragani hari candidate ani sina makoi writer makoi gi ascribe makoi masana pujaragadra Natraga Makoi exam authority do na arrangement of Bigadra na Hangjaba exam authority na arrangement Kudimak Taurani na Koi Warano Hina promise the Viraga exam numitas mina tayo nabat home Tuan Bahibese Manipur Miam da Amadi Koi Nama Soba community da at Obanam Takamani re exam to Bidana Makoibu right to work, right to job as a Pangangadabani, Masi Panganbida Bataragadi. Ain Gyoiba Mating Sing Akoi Laudana authority sing Sida Akoi Excel Lokan Nabagi Tabak Lokat Pahorani English sing Machapan Mariputra Humdoigi May of the Kanglupani Marak Toki Baton Toning the Todokama the Lake sing Tawaina English sing and Liner Naba Dua Sonbuki Torum Pangtokre Toromase Peace and Communal Harmony have a team the Manipur Muslim Welfare Organization MMW on a Sinduna Onam Sombung Community Hall the Pangtokibane Thauramasiga Marilena Ethno Heritage Council ki President Longjam Ratan Kumana Furup Kayanapun Kundamine Lamdam Oibana Kangdup Naibagi Wakalol Tadokuna Nungsi Sanan Laisi Aranba Tonga Amadi Mop the Yumpam Oiba Lamdamama Ohendan and Bamipum Kudimana Hotna Minasihana Fongdoki Goodwill Mission for Peaceful Coexistence Manipur ki convener Ningtaksha Lansana Fongdoki Bada Lining Amana Amabu Hantana Yangi Bagi Hainabi Tadokuna Anoba South Manipuraba Oina number for Kudim Una Hona Minasiana Apple Toki MMW Ogi President FM Abdullah Patana Fongdoki Bada Tonga Namade Mob Justice Ta Yumpam Oerga Kang Masel Marakta Unkana Batok Lase Taudokama Tok Bada Tonga Sandopoki Mauta Maral Tidokuna Mari Lenaba Loisang Sing the Matic Sabadan di Pian Sifongdoki Nasiki Tormadu Marilena English Sing Champ and Marifutra Humdoida Toki but Taudoka to the Lake Singi Imung Manunda MMW Oki Mike de Kudolpot Tam Kiamade Blood Donation Kiem Amasu Pangtoki Maitei Panganamasung Maitei I was said, I don't the Kaina Vaya Roidavani. Me put the Karana, Kayara and Honorable Madu my pa Roidavani. I don't know. Me put the Sangi Tabaka said, I quit my Pahan, the Navigamata. Langan Sidla Yiriba Kudim Mona Puna, Wanaminasi, Madudai Koi Tamoi Semba, Nungsiba, Achumba, Amadi Pazava de Yumpam Moiraga, I quit Tabak Pangtom Minasi. Nasiki Tadona Yiguari, Mipum putting a Kamina open. Hariba Tangogado, Matampuna Mata, Lantam Masiki, Imaliba Iran the Masi Puarida, Amu Bakari, Matampuna, the Yiragli Huragado. Matampuna Matalam the Masiki Murising, Amadi Manipur Muslims in Tamoina, Malia Masili, who Kawung and the River Togo have said, Masi 800. Imphal West Narcotic Cell team Maman Imphal City Mafam Ani the Drives that have Punalpa, Lak Anirum is sent from Oigadaba, Yamlaba Yungang, Fagat Pangam Cray, Lonana, World is yours. Tablet Lalonba Mioyam su narcotic cell team na fare Mioyad the World is yours tablet Sama Fagat Fangam Cray Imphal West narcotic cell gi OCK Ranjit Singh na Luching Duna Imphal Manung gi Tuangan Mumafam Singh da Ngasinung til Red Satabada Haribu Polam Singh si Fagat Pangam Kibani
Bazar manung da yu yon dukan sing maruoina MG Avenue da leiba miyam na chandu haina khangna dukan amasung Polo Ground maning da leiba hotel sing da red chathabada yam laba yungang sing adu fagalaki. Sandu da salesman oina leiba Vihadagi Rajkumar Kuba Masagi Sahi Nifunipan Suraba Mioyamana Fongdorakibada Ahan Manipur Rifles ki canteen na yungang singadu supply torok panihari Makataba Wangkong Satana Naba Rajkumar Imphal West Police na Fadron Pukre Yuyon Dukan singadu ki mapuama tafavadi ngamhodrehana Osi Ranjit na Fongdoraki Lonana World is Yours tablet lalon Mioy Adu Lilong Singkam Maka Dam Dagi Makak Mayum Taif Ali Masagi Sahi Nifunito Yapukpa Makak Mayum Nazir Ali Kawi Mioy adu narcotic cell gi team maduna hicham yacham part ki mafam amadagi faabani Mioy ase moirang kom leba furniture house amada thabak suba Mioy ni hari Mayai kabin isa yon bama decision abag Mioy singi mayokta nambol sabal lekai da miyam yoy bami famam sathakre wakan mi famado nambol area maira pai bi apun luf na sindu na nambol sabal lekai community hall da sathaki bane mi famado da Bishnupur ki Ward Commissioner nambol PS ki OC yauna Mioy kya na saru gyaki police ki maikai de ki maira pai bi amade police ki marakta lainaga da mari amade tawga da sung tawroi da singi matang da khana naina ki Ain Goy ba Maikai ki kari tawba yaba sing laiba gi habgi matang da su kana naina ki Ngase upung mangarom taba doida Imphal Mayol da laiba BT Road ki toilet manakta gari huran bamiwa yama Suzuki SS MN01Z 7113 hariba gari asiga lunana City Police na fagat pangamkre far bamiwa yadudi Bishnupur District manung channa Moirang Boyrayang bi Khunzau Palidagi Laikhidraba Abdul Gafar ki masanupa Riaz Khan sahi kuntarukni ma ki mathakta City Police na case ama register tawkre Kwarambal Kaithel ki mari suba ima Kaithel temporary market set manungda nupa matana Kaithel from yaroi loinana Kaithel asina numi Kaithel asida nupi amatana yarak pa yaroi numidang pung mapan ki matungda Kaithel manungda nupi amatala yaroi haina ima panthoi bi sana Kaithel lup na thokpa chero lamada khangalakli loinana matanga swaida break malawjage Manipur amadi malem ki tongan I pau single loinana aikoi break tak yabna thuna hanjarke impact news bu migeng taduna lebiu Break matungda mayam bom na taram nokchari loinana bulletin sig makhata pausing mayam na pijari sahi taramari dangai ri binupi masa amu izat mangalui hai binupa ama court puthok laba matung numit tare negi police remand lokthakre impact news na phong pawda thaudo ka Kaksing district ki mafam ma thoki bane nupi masa du izat mangaluba sahi humphuma thoi suraba nupa du farba matung Thawal women police station da case transfer taroki bane Farab nupa sigi mathakta pokso eki makhada case thangat khre case asiga mari lenena nupa si ngasi Thawal district and session court puthok laba matung numitare nigi police remand lauthanan naba order pi ki bane thaudo ka se nupi masa sigi apok pina ngarang police ta ayiba cherol amada wakalak padagi nupa adu fagat ki bane hari Haukiba April Tara Marida Mahiroi Nupi Masa Anida Sathakiba Fangnung Gang Rape ki Mayokta Youth Forum for Protection of Human Rights United NGOs Mission Manipur Social and Youth Development Organization Women Action for Development Amadi All Kaksing Kuno Mairapai Welfare Association na Punna Sinduna Kaksing Kuno Bazarda Wakat Mifam Sathakre Fangnung Gang Rape ki Mayokta Sathakiba Wakat Mifam Maduda Lamdamadu Gimioi Kana Sarubyaki Amaramda Fangnung Gang Rape ki thawong adabu YOSC Kurai amadi Kurai Konsam lekai Laisram lekai Thongam lekai hariba lekai ahum asigi ngasi mifam pangthoktuna akan bumongda yaning da fongdor krena cherol amada khangalakli loinana senaba sing logi matung ina sarak PBU haina su cherol asina marit lenaba singi pungning singsilakli
Trinamool Congress की मिखल माई पाक्तुना BJP de संख्रबा थांगा Assembly constituency की MLA T Robin Romasung Congress de मिखल माई पाक्तुना BJP de यावख्रबा ASB ra ani pu opagi thauram pangthokre taram no opagi thauram adu BJP Bishnupur District Committee na sindura ningthaukhong bazar da leiba Sai Baba Building Conference Hall da pangthokibani. All Manipur Working Journalists Union Amzugi Annual General Body Meeting Haukiba May Amada Press Club the Pangthokre Mifamaduna Kanglipaki Mairagi Wangkemsa Samjaibu Amukahana Ahumlak Sub Oina President Oina Kankre Lonan Impact TV Bisorzet Namarakpam Elias Taton Busu Standing Committee member Oina Kallahana Serolamada Kangalakli Vazas ki Dominar Range ki Ahan Bike Weriba Vazas Dominar 400 Manipur ki Leba Bajaj की exclusive showroom में वो डिब्बा मणिपुर मोटर्स दा launch तौकरे Bajaj Dominar की speciality अमना गाड़ी से किलोमीटर अम मकाई की light distance वावा थौबंगम ओइबना गाड़ी थौब की condition अम हेक्ता दा यामन खुदोंग साग दा अम ओहली front deck अमसुंग rear decks अनिम खाबलिबा गाड़ी से 373cc ना power तौरी Manipur Motors की managing IC Zen actor गोकुल सिंह मन सरुक यादुना गाड़ी अदो launch तौकी Dominar 400 से मचु ओहु माइबदी midnight blue twilight plum amadi moon white fangli गाड़ी से इम्फाल X showroom price ता लुपा लाकम गलेसुंग हुमफुम दोई साहुम मरिफु मंगानी Haukiba May Anida Irom Sarimilagi Luhumugi Pao Fong Laduna India today na rejected by her own people of Manipur Haba Wafamam Fong Lakwase Yaning Demade Tawangasi Manipur Miam Achumbo Wafambo Nathairaga Manipur Miam Ikai Pibenhana Lona Tinkraba Maoist Communist Party Manipur Standing Committee Coordinator Kyonghan Mangano Topachiro Lamada Yaning de Fong Dorokli Manipur Miam Iromchanu Sharmilabu reject of Laite Indian parliamentarian politics as a Malim Gioina Quidigi Amorpa game Nehana Manipur Miam and Lowy Maramaduna Seguma Amorpa Marta Iromchanu Sharmilana Tin Kibadu Manipur Miam Palm the Badagi Mapu election lepada Manipur Miam na Palm Kidabanehana Cherolas and Sangdorakli Iromchanu Sharmilabu Matam Sang na reject tawkibade national media amade Indian government ne Manipur miyam na natte hanasu lupasina maral sirakli disaster management ki matang da nomogi oiba school safety program ama leimakong da leiba Kendriya Vidyalaya School KVS the pangthokre thoromasi Ministry of Home Affairs ki miyang makha da 12th Battalion National Disaster Response Force NDRF na sinduna sathakibani safety program asi ki manung chana school asi ki mahiro isingda yuwa harakpa Mayo Langpok Tokba ising isao madi landslide sing batoroko matamda lawgada section Taurang singi matangda 12 Battalion NDRF ki Inspector Vivek Kumar na luching team na takpi tambi ki Minister Amsung CSO Singyoiba Apun Mamifam NPO Amsung Civil Society Organization Senapati na Sinduna DRDA gi conference holda pangthokre Mifam Asada PICD Minister Losi Deko Tribal and Hill Areas Minister N KIC Senapati ADC Chairman ML Mark Shanamadi Makoi colleagues singna Sarugyaki Tribal scheme kaya makada lairiba kudong saba singa do mark na angham thakta hona duna fanganer na hona gani hana Tribal and Hills Areas Minister Kai Sina Mifamaduda Fongdoki Hari Southeast Asia Cultural Organization SICO ki audit ki thau puramba thokchom somo maitaina haukibo me amada ikang khangawdana laikidabada SICO na cherol amada awab fongdorokli loinana imungmanung ki awab su saruk yari hana cherol asina makatarakli Loinan Sanabaki Pauda, New Delhi ki Tal Kotara Indoor Stadium, the Pangtokoduribani Suba National Martial Arts Games 2017 da Manipur State ki Mount Sindhu Saruk Yarun Bagidamag State Martial Arts Trial Selection Lakliba Me Giayupung Nipantabu Matamda
Lairenjam Haraubung Community Hall the Pangtok Lagan State Martial Arts Committee Manipuna Chero Lamada Kangalakli. All Manipur Football Federation AIFF Nakpigani. All India Football Federation AIFF na Salibachai Asigi Arjun Award Kidamak nominate Tawada Manipuri Oinam Bembem Yaurokle. AIFF na Arjun Award Kidamak nominate Taukiba Sanaroi Ahum Madudi Oinam Bembem Devi Zeze Lalfai Kulwa Amadi Gurpreet Sandhu Haribet Sanaroi Singasini Masagi say Kuntra Taruk Surabi Oinam Bembem Devi Mamang Sahida Silong the Pangtokiba South Asian Games ta Maki Sanabagi Matam Loi Kibani Games to the Mahakna Singthaninga over performance Pirambagi Damak Arjun Award P Badmatic Sai Haina AIFF na nominate Torokibani Panbayai Oinam Bembem Indian Football Ginupi Sanaroi Singamanunda Quaidagi Maming Set Kibi Sanaroi Yamani Ahanba Sangai Trophy Veterans Football Championship ta FC Imphal Mai Pakre ngasi tournament si sana kiba amatangai rab league match amada FC Imphal gi sanaroi A Dilip and Sam Sundar made CH Ojit ahumna match ki kuntaret 30+1 amasung 54 suba minutes sing the panjal amamam chanduna LAGSA Sugnu panjal ahum sinoda mighty piki RK Fortune Developers Private Limited की Managing Director RK Rameshwar की सेंटंग मखादा All Manipur United Veteran Football Association सिंधुना चाथरीबा Championship असिदा Veteran Football Team कुन सरुक यारी हयेंग टूर्नामेंट से की अहानब लीग का VSA सोरामदी KSC लंबुलेनगा अनिसुब लीग तना सिरती सांडेलम सुंग फ्लाम या स्कूल अनिना पामयाल पासोई पार्ट टू की सानबुंगदा लंबा तौनरगनी Taramapan Suba Challenge Curve Veteran Football Tournament PSVA Sadar Hills amadi EIMIFC Langol ani Mai Pakre ngasi 11 star akampat ki sanabungda sanakiba tournament sik hanma league match amada PSVA Sadar Hills na WBFA Sagolban Mupanjal Mari amada Mai Tiba Piki match asida Mai Pakraba PSVA Sadar Hills ki sanaroi lamkhol na match ki kuntaruk amadi nifumari su minita panjal ani loinana ngampaw musung Tonghen and in a match ki taramatoy with the Niputare sub minutes in the panjal amamam gachanki. Mighty Horaba WVFA Sagol Bangamatanga Panjaladuna Nausa and a Meski Kudmanga sub minute chanki. Satariva Veteran Football Tournament singing as Sanakib Anishubal League Tana EIMIFC Langol Sanaroi Zamkona Meski Anisu Mineta Panjalama Loidana Zangmilena Meski Kunito Yamadi Kulum Doisu minutes in the Panjal Ani Magachanduna UKFC Uripok Panjal Ahum Sinoda Mighty Bapiki Manipur Veteran Football Association Sindona Satariba Tournament Seda Football Team Mapanasar Yari Tournament Hayeng Makata League Match Ani Sanaragani La totally should come around. Orza CAPF on the 19th Voice Football Tournament Imphal East Club amadi Imphal West Club ani match adu draw chakre Kumalampak Main Stadium na ngasi yuk sana ki ba tournament sige amatangar ba match adu da Imphal West Club ki sanaroi RK Robin match ki tarataruk su minita Panjal ama chankraba matung match asigi 42 amadi 45+2 suba minutes singda Imphal East Club ki sanaroi Fayaz Udin na chankiba Panjal ani aduna match asi an baha fawda Imphal East Club na Panjal ama mangjil thadunu chakhi team animak na match asi mai pak tabe yade haiduna akan mamong da sanakiba match asigi ani suba half ki Nifunipan suba minita Imphal West Club ki sanaroi KH Zohenna Panjal ama ga chankiba Loinana match asigi apiba matamda team animak na Panjal ani ani chanu match asi draw oiki match asida sanabagi chanak kanglon Tugai Haiduna Center Referee na Imphal East Club ki Sanaroi Mohammed Fariz
R Lepkoten Chon Amadi Fias Udin Galuna Imphal West Clubs Kesanaroi KS Herojiram Sung El Sanibo Yellow Card Book Toki All India Police Sports Control Board ki miyang makada IGR South Sinduna Pangtok Liba Tournament asigi hayeng match mari sanaragani. Ahanba Paradise Union Pungdongbam Pupu Curve under 17 9-a-side football tournament MPSA Team B Pungdongbam the PZA Pungdongbam ani semi-final sangkre Pungdongbam Pupu Nasinduna Lamlai High School Pungdongbam Gisana Bungda ngasi sana kiba tournament sig ahum suba quarter final da MPSA Team B Pungdongbam Gisanaroi KH Tondonba Binod Khana amadi Naucha ahum da match ki kunmapan kuntranipan amadi yangkai taruksu minutes sing the panjal amamam chanduna YDCL Pungdongbam panjal ahum amada mighty bapiram laga tournament sigi semi final changbangam ki football tournament sigi ngasi sana ki mari suba quarter final da match ki apiba matam da PZA Pungdongbam na panjal ani loina na MPSA Team B Pungdongbam na supanjal ani chanduna match asi draw oibadagi tournament asigi sana pathap ki matung ina kicks from penalty mark na match asigi aka apo lepna ki kicks from penalty marks ta PZA Pungdongbam na panjal mari loina na MPSA Team B Pungdongbam na panjal ani khaktamak chan ki badagi PZA Pungdongbam na tournament asigi semi final changki Satharak liba football tournament asida team kunma thoina group mari thong khaidok tuna saruk yari Hayeng tournament asigi anwa semi final da Mangal FA Khavam amade BSC Indian Army Khavam anina lamba tawnargani Tara Nithoi Suba Telo Joint Cooperative Farming Society Limited Trophy Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-a-side Football Tournament Volero FC Sekta amadi YYC Yorbung ani Mai Pakre Telo Society hana mingthomna Football Tournament asigi ngasi sanakiba ahanba league match amada Volero FC Sekta gi sanaroi AK Renault amadi W Visesor ani na panjal ani loinana PS Hegao na panjal amaga chanduna BSU Nongpok Kaksing bu panjal banga anida mighty bapiki Sathariba tournament asigi ngasi sanakiba anisuba league tana YYC Yorbungi hat-trick fangkrab sanaroi Daniel na meski kulumdoi kunmanga amasung yangkai suba minute singda panjal amamam san kibagaloina na STT team B sector bu panjal ahum amada mighty bapi bangamki hayeng tournament asigi makhata league match ani sanaragani May Kunma Pandagi Zun Amafawa Maharashtra ki Sandrapur the Pangtoko Sub Junior National Equip and Unequip Powerlifting Championship 2017 da Statesiki Maut Sinduna Saruk Yargo the Ba Nupama Samad Nipimsa Sengi Ming Lautok Lehana All Manipur Powerlifting Association ki Chero Lamada Kangalakli Lamding Educated Welfare Association Lamding Kumantem Lekaina Sinduna Satharik Liba State Level Junior Volleyball Tournament ki semi-final lineup Tawaloi Kray Tournament asig ngasi sanakiba league match singda NYVA Nauremna MPSC bu point taramanga kunmanga kuntrani thoi kuntra amadi kunmanga kulumdoida mighty ba piki Sathariba tournament asig ngasi sanakiba aroiba match aduda MPS ina liwa lamding bu point kunmanga kunithoi amadi kuntaret kunmanga da mighty ba pi bangamki Team Tarung Saruk Yaduna Thasigi Amadagi Satharak Volleyball Tournament Sigi Hayeng Sanaga da Ahan semi final da NYVA Nauremam the MTDAN Ngarangbomga Anisuba semi final da MPSC Masung Vake Lamfel Sanaka Telanina Lamba Tawnargani
Matang asoi da bulletin ase tension jadring gi mangoi na headlines zamon tamjari. Vosim ne lower class 10 gi examination gi answer set yeng bada asoi ba leiram labadi sena ba mat lem na tharo hana education minister Radesh Yamna fongdokre. BJP ne MLA horse spreading tauriba sina state ase gi kwaida gi saw corruption ne hana Congress ki spokesperson Joy Kishan Maral sirakli. Manipur as World Press Freedom Day ki thauram pangthokre social media na press ki freedom bu hen mapangal hap na Prime Minister na phongdokre. Amasung sen ki demand fajan kiba driver medi handyman police na medi Assam Rifles ki apun team na Taizang Beng gi kan mangam kre.